खुलुमबाय आं फामि ब्रह्म नार्जारी बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 10 डिसेम्बर 2023 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ सल'मा बान्था सान एबा नबेल प्राइज डे महरै फालिनाय जायो। मुंदांखा बिगियानगिरि, दिहुनगिरि, फालांगियारि आरो नबेल बान्थानि गायसनगिरि आल्फ्रेड नबेलनि थैनाय सानखौ गोसोखांहोनायनि थांखिजों बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो 10 डिसेम्बराव फालिनाय जायो। बिथाङा इं 1869 मायथाइनि 10 डिसेम्बराव रुंसारि जादोंमोन आरो 10 डिसेम्बराव सल'मा बान्था सान आल्फ्रेड नबेलजों गायसनजानाय बोसोरारि बान्थाखौ गनायथि होयो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानावनो हिउमेन राइट्स डे, इन्टारनेशनेल एनिमेल्स राइट्स डे आरो वर्ल्ड विद केन्डेल लाइटिं डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। যিসকলে বাজাজ কোম্পানীৰ পৰা বাইক চলাবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ। মেগা লোন এক্সচেঞ্জ মেলাৰ লগতে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়েও দেৱালী ধামাকা অফাৰ লৈ আহিছে। দেৱালী ধামাকা অফাৰ 16, 17, 18 আৰু 19 নৱেম্বৰত 4 দিনৰ বাবে অব্যাহত থাকিব। লো ডাউন পৰিশোধ কৰি বাজাজ কোম্পানীৰ বাইক যেনে পালচাৰ, সিটি, প্লাটিনা, আপুনি এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আদি আৰু নতুনকৈ মুকলি কৰা বাইকো ক্ৰয় কৰিব পাৰে। নতুন বাইকখনৰ সৈতে আপুনি বিনামূলীয়া 5 লিটাৰ পেট্ৰল, 2টা হেলমেট, সিট কভাৰ, 12 ৱাচিং কুপন উপলব্ধ পাব। লগতে বাইক ক্ৰেতাসকলক এক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ বিকল্পও উপলব্ধ হ'ব। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ এখন দাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে নহয়, লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী, দতমা উৎসৱ, আপুনি ভোটত আউটলেট আৰু ফেষ্টিভ আউটলেট শাখা শ্ব'ৰুমত ওপৰৰ সুবিধাও লাভ কৰিব পাৰে। অধিক বিৱৰণ পাবলৈ এতিয়া 6000399187 বা 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰক।